ka Mawlangwir Sport Club haka khat nyotrik uno pra araja R4R kalayo ban play ya ka Mawlangwir Football Community Shield ahaja R4R haka bala play da uba Renekton lengdo tongkar menteri jongka trat PHE but MLA jongka Mawkerwat constituency haka ni kasngi play ya ka te ka Lempung ka jing ele ka lalong hapdeng jongka Se-La-Jong Football Club persya ya ka 7 United SS and CC ka jing ele ka hapdeng jongki ni ka arkanhun ka lalong ka basong shit bha hak baboro ar kela ye khun chitam ban pinki ya ka jar Henry Clem da yo lat ban le kumta haka ka last time Henry on dala poi haka ka lamit haka minute ka ba prapulai ka Se-La-Jong ka la yo ban pinki ya ka jar langba jongka kol na u dancing kharshandi ka 7 United kalai khonchi tom man yo ban pen phai Henry kamshim la sho but ka jing ele kai kala kut ha ka jing job jong ka Se-La-Jong Football Club da shigo la not ka jing ele kai ka ba ar jong ka ni ka lempung pat kan long ha ka ar foetrik jong uno pra araja ar hapding jong ka Azrael Sport Club Shillong but ka Mawphor Sport Club Mawkrwan ai kulekel pang industri ibalai di kren ko basko tana aduk kata bar khantam itu jitu khana ha ka bangala skapa bar kata kalong de kan kata ka sen ka bangsa jikermau ha ka ba kare ka Mawlangwir Sport Club kalalang ban penjop ya bar ar legitim kawum ju khamjia hanno banyo ban penjop ar legitim ha ka jingela kai persya ka we pa habara ka jingela kai gretet ke baram penjop Andre ha kata ka jingela kai pasah jikermau ya ka ba kare ka Mawlangwir Sport Club kala banne kalau maka penjop par ar legitim ke bayar persya Sekarang tenang ada kata berkenal ya kena dia itu karena yang kepala menteri, kemudian Siman menteri ya kena dia itu karena jauh ni. Sekarang presiden part ia banyak, hanya dengan senang hanya Mawlangwir, banyak rekan berfingga sport club, barangkali jauh kini art legitim kita dia pasang ya kena tournament. Kalau kemudian Siman yang legitim bar art league kita dia pasang ya kena tournament. Kapapaunan hang ne hasasna hakabat paiba nang Mawphor ijuke banwan to hakane wadan banwan pedkai hadir dia kabagane ka tournament layo persange hikato kene kisnam ibar ki paiba antaru kastan klan pakadon kene ke jingle kai football dedang takana wadu penta agra na bhaki bre bawan andai itep ba anda lasdan kene jira kai dei menta kaski kabagane ke jingla hayo Mawphor kastan Baka Mawlangwir Sport Club kelas ranking ke tournament ke jing penilai kai ke bahaya ke bagi ai ke prize duk ke bahaya iyo i players bertibet hangne aga bagi wali lekai na kenal ke por ya bawat isibai wali lekai hangne aga je lekai ke bala itu na hadu kata-kata aga bagi paiba kira das ya kira kepada baro saudong on the show kita ka bala na kisnong ke bon ba kile simenta aga ni ke jing lekai regular kamru ki tournament ki bahaya hukum kini pete hakaba kadon kata ka standard hakaba onnam ya compromise ka quality jo ke jinge rakai it will be begin yo ek players ko paunam jong kene ka state me khale aji bi baro ko ei hakaba ke dio rone shimmta haki club ke ba pher haki team ke ba pher ki ban yo pa jela kai hangne hamaran sasna nama kata se sempa ai ke jikir fok ke jikir yang ya ka Mawlangwir Sport Club ya ka senang Mawlangwir baro ko ei hakaba kendang la ban ai ke disakri ko bah ya ka dong ka thai lengba ki activities ki ba pher is a when mane kumba le tho imagery bagi la yong one play ya ka fresh ka jankar ri klong hantai senang Mawlangwir is ko tanap perkenal bagi senang Mawlangwir ka pona ko pon dilihat Habat respect ya kinong isimenta la kinong kibarele ikiskel la kinong ruai kinong isimenta ko pher kinong shat kidon nagare kisnong Mawlangwir parce kisnong Mawlangwir kaljulong kisnong ka ai kemane ka district bara koi habadon kinong function lade badle eka ya traditional dan nanong yo nan Mawlangwir gira adia dekta ki bara ilayo nagare kisnong Mawlangwir yo ik ki ruspa per kisnong Kabala you say ya kisah perkitalan kita pher Namar kata aku akan orang kita baro ibawan sim penta hakade kecil kai ke tournament hila wan pada sim penta bar ka sport club ke bahek bar ka sport club ke pautam ke karo ke thanjugi
bat kasnong kabaran ke jingir klik na kapta ka irman salang ban syakri pai pa baro ikut samla jong kene kadong hat sai sipat ai kule ya baro tim saria macam benda maka bagi sedang ai kule kapang kiri tim ki baro sedang ki bari man sedang ya kene ka tournament maka bangsa kemau ya ke jiyo man sedang jong ki ar kili tim kilong tim ki baro ki bangsa ka history baya kene ka football ar hajar ar jong ka Mawlangwir Football Community Shield ar lai mapi ke ar tadi sport club dia pasang in yo banyo wan banyo pet ke sila kai ha ke ne kamara sasna khot ngwer pe ba patong in ai ke dikasan kat ki bala ya ke banyo wan banyo pet kai ke ne ke sila kai mar ke ne ke sila kai ke ba he to ke ne ke to kan jumi kadon kam ne ka support ke jumi kadon kam ne ke ai same jumi pa maka tagal kami berbakat di bala bagi dia menuan pada pekai kumkan rak jom ke kersan yang kene ke tournament ke kersan ke sport club ha ke bagi ke sport club ne Mawlangwir kanangla ban le khamha ne ke pot giram kam hanu kata bantan ki tournament ke bahe ha ki ban kreng yang ki nomor le kai na kelek kari khasi janjia adiyo pada le kai ha ke de katong ka hanjuki irang sudah hakaba kini samla ila ya anpun ya kai koi ki ila kai ka tournament hakaba kini ongim shot iki bana barbarwa deitan para nang mokra padiyo padila kai kataro kolong bode haban promote ban perkeo ki samla hakane ka dong ka thani ai thulai ya kini samla ki bali anpun kaya pen hakane ka MPDA hakaba kila yo ban periyale kai yang disamla jong ke dong ke thai mo ko bajugi bat priya kai tang di para snong sudah klem dasya perwan rak player nasional